bari Mamadou Alpha haray kono woniri no men honorano non ka bilande ma bimbi kambe invité be meden ben docteur Mamadou Bari ko jibinande tenkora e nder OCR Cencang ɗum ko e nder préfecture men jeeya haray ɓe hewti ka studio radio Horeweliya ɗo haray ko ɗum woni dasite maɗum darton kaybo ton unité ji meɗen ɗin waɗon ka téléphone mo wawon noddude ɓayno newani on o tigiyata nulaɗo ñande wo e ñande kono sittinimo koyo punno haray docteur assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. haray ko sadi mon ko toli senagol ka radio Horeweliya ɗo fiye mako du ko fewtiri dina islam bale soke jarama haray si innama dina islam ko honɗum woni ɗum. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. أيها المستمعون والمستمعات والمشاهدون والمشاهدات لهذه الإذاعة المباركة الإذاعة الريفية في تلملة، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام كله سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم أن يتي الله سبحانه وتعالى تدد مون دو تو دو سني دو حند دو يتede ينتر يجول إن لا من محمد صلى الله عليه وسلم أو نلا دو ميد سبو يرمند يجول صحابة من فو آمين وجول إدن دناغال جوكو بدينا كبه جوكو نوكا يو الله جوكي ينكا دينا دنگو تبنتنا هوري مكة وجرتا كرن در مكة اللهم آمين آمين. aray ko adi kon taho mi jarni o mi weltanike on ono journaliste be wonbe ka radio do be wernu gollan ka plateau modon do hande fi mi humpondir e musibbe an julbe e musibbe an kadi ka endan musibbe an ka jeyede e ka nokkure e haray mi weltanike mi jarni o moƴƴi wana non haray mi weltanike kadi halfinabe ben diina kan ma dinaji ɗin ka leydi meɗen ɗo ɓe fof maɓɓe e telemina ɗo kamɓe karamakoɓen ɗo mi weltanike kadi mi jarni kala karamakoɓe wonɓe e yewtude ka radio ɗo e inde l'islam ɓanginana julɓe ɓen ko honɗum woni l'islam ko honɗum julɗo on haani waɗude ko honno o haani wonirde ka leydi ɗo haray on fof on jarnama on weltanama haray gallandal ma ɗo ko honɗum woni l'islam. L'islam ka haala arabu ko al istislam ko jebbilagol ko ƴettugol hoore muɗum kañum e ko mari kon fuu jonnita allahu subhanahu wa ta'ala no wireten no lappadande mum nden jaɓa wonde ko maccuɗo allah laaɓuɗo pos ɗoftiɗo kadi jaɓuɗo kala ko allahu subhanahu wa ta'ala yamirimo e ko nelaɗo yamirimo kanko neɗɗo on wiɗo ko julɗo ko wiyata ko sami'na wa ata'na wofranaka rabbana wa ilaykal masir allah men jaɓi men nani men ɗoftike Allah subhanahu wa ta'ala wama kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakun lahum khiyaratu min amrihi. Julɗo seede ko jebbiliɗo ko o nanuɗo ko o ɗoftiɗo hanana julɗo gorko ma julɗo sonnajo ka Allahu on ñawore yamira yamirore ma nelaɗo on ñawore ma yamira yamirore on tigi inna ha ɗo mi heɓata feere ma ha mi ndaara ma mi kala jogi feere wonde go ko yo wi'u mi jaɓi mi ɗoftike ko ɗum woni l'islam ko ƴettugol hoore mum kañum e faaleji mum ɗin fuu e ko mari kon fuu waɗa e disposition allah subhanahu wa ta'ala taguɗo mo on e vowa nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam wona ɗoftiɗo wona rewowo wona jaɓuɗo wona yankiniɗo wona jokkowo yamiroje ɗen acca ko haɗa kon ko ɗum ɗo woni tiga woni l'islam jaɓowo ko yamira kon acca ko haɗa kon ma ko je kamɓe docteur Mamadou Bari invité ɓe meɗen ɓen ka émission meɗen question réponse en islam ka radio Horeweliya 89.3 rayno gelorɗo noon eno wowiri noon ɓe
fokkintina ni en makuji ɗin haray onon kadi sino wodi ko rafeteno ɗon landagol ɓe newanike on ka radio Welya ɗo ɓawto o rewrude ɗi numéroji ɗo ɗiɗi ka 611 35 23 35 si wona ɗum ka 663 48 78 24 ko ɗiɗo numéroji ɗiɗi woni ko rewroton e muɗum wawon heɓande kamɓe docteur Mamadoury Bari e landal e ɓe jaabo on ɗo no newi ka 89.3 radio rural Telimele Mamadou Yaya Diallo no ɗowtude en telere ma ka masenji wondude e Amadou Sara Ba si woɓɓe go aray falama senade no newanoɓe tawdede e émission on eno wowiri noon ka 89.3 on jaram. Assalamu alaikum. Kombe. Wa alaikum salam. Ceerno Umu Kultumi gilandema. Nam. Eyo Ceerno Umu Kultumi ko. Nam joni yon nande. Ceerno Umu Kultumi. Nam. Eyo. Nam. Eyo. Aware ko hondung e landal maran ɗon ɗo docteur en Ceerno Umu Kultumi haray wawaki newade ɓe yewtuɗo ɓe ɓundu ɓen wontirɓe telere ma ka quartier men jafendo say ɗo 611 35 23 35 maɗum 663 48 78 20. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Monsieur Dieu Bobo gilandema Mama Ba. Nam. 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 O émission ɗo koko fandani ɗon wo no newani on landagol jaabe ɗum. Nam. Nam. Eyo. Nam. 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 Eyo. Nam. Nam landagol docteur en me weltani ko monsieur Jonan aray be jabade on jettita to ka radio ɗon haray lande kamɓe monsieur Dieu Bobo Mama Ba ɓen aranon ɗum ko o hoccugol hara jonni taali ɗimmon ɗum haray ko o ko tanira yagal telere makka bange fatuleji si woni sorirawo maɓɓe ma patirawo maɓɓe feƴƴini haray hiɓe ara ɗon ƴanta gueɗe waɗa jalnogu yagal ma payagu yagal docteur aray ko ɗe lande ɗo ɗiɗi kamɓe monsieur Dieu Bobo Mama Ba woni ko landi. Jazakallahu khairan. En weltaniki ɓe jarni ɓe moƴƴi ɓe Mama Ba ɓen ni ko nokkure teddude mokko baɓe tedduɓe ɓe mi huwodiri e moƴƴi wona Alhaji Mouhammadou Mama Ba ko yimɓe tedduɓe mokko baɓe haray o hoccugol mo hocci o jonnitali so jonnitali ka aduna ga sikki ala o jonnitoy ka lahara ko waɗi hoccugol ngol jeynata on tigi si on tigi hocci nelaɗo men sallallahu alayhi wa alihi wa sallama no maaki اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة. ما كسي أي شيء أنتي هوتي. يومان ديتو بيجي كوا بيجي دين كوا هوتي كون سيتاوي كوا حبا كتومبا دون إكو حبيرا كون. O mandito moƴƴi si tawi joni wi'en ko mbuuɗi o hocciɗi e kalpe yo andutu kalpe ɗen o manditoɗe moƴƴi o anda mbuuɗi ɗin biyeji ɗin ko honɗum ko 5 000 ka ko 10 000 ka ko 20 000 o anda ha o gayna o maroya o yeynitira hitande timmude
yoni ko hundu fiyonu ina yo mandi to moƴƴi ko hocci ko ɗum gasa goɗɗo wi o yamo yeynitira en ha min de hunde kaari no majjanimmi tawa o jogaaki ɗum ɗon kono har simo manditi o inna aha ko honɗum o lando on tigi si sifike ha o andi ɗum ɗo ko wawi siforde ni wo ko jeyɗo on tuma to jonnitamo hitande timmude on tigi ko yo o yeynitir si tawi no hitande timmi on tigi yi'aali ɗo haray nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam no maaki haray no sellaka on tigi hutora ko ɓuri moƴƴude o waɗa sadaka o anni yo baraji ɗin ko jommum jeyi e hoore si jommum aroyi ɓaawo ɗum ɓaawo hitande nde sifoyki ha o anni pelleti ko oɗo jeyno ko yo yeytomo hari mi waɗi ɗum sadaka mi anni ke baraji ɗin ko an jeyi si tawi ko baraji ɗin ɓuranma alhamdulillahi si tawi noon na baraji ɗin ɓuranma miɗo wawi min mi hettita baraji ɗin mi yoɓite o anni o yoɓutugol ko ɗum ɗo hani si o waɗali ɗum ɗo o hendike tun o hocciri emba alhamdulillahi hande no mi andi ka ñamal mi feggino Allah jarama mi andi ɗo mi andi laawol ngol welay laawol ngol weli moƴƴi o hendike o ñaami o sikki ala ñande darngal o rondoyto ɗum o ɗaɓɓita jom muɗum o wi aynemi ɗo ƴettuno jawdi goɗɗo mi jonnitanomo ko honto o woni o ɗaɓɓita yimɓe hara mo rondi himo lakka ha ñande o yiiti jom muɗum nelaɗo no maaki sallllahu alayhi wa sallam wonande ɗum sa ƴetti siko nagge on tigi rondoyto nagge ngen hara hinge huuna ka balaje makko siko dammol hara ikol aata ka balaje makko ɗon ko non laɗo maaki hara on tino jindano ɗaɓɓita jom muɗum o lakka fi yawmin kana miqdaru 50,000 sanatin e ñallal ngal tawata si eɓɓidirama e balɗe men ka adna ga no fota e balɗe guluji 50 ɗum ɗo fijirtake haray wo nanon si on tigi andi o hoolaki hoore makko si o hocci o hoolaki hoore makko o ñamata ɗum ma o wawata yenitirde ko yo accu ɗon na yo hoccu kono haray hoccugol ronka jonnutude ko tana molanaɗo wonande jommu kono o andi ɗum wo tuma o wattoya ka gaburu ko ɓorɗo heɓi yeeso ton ko ɗon o andoyta landal ɗiɗamal ngal ko kamɓe monsieur Djebo bo woni ko landi ko telere makka tanira yagal ka fatu leji aroɓe hara no waɗa paya sama kala yagal ƴanta ɗon geɓe on andi pullo fuuta no wi'i wotta goɗɗo jillidir gamol e fatunde ɗum ɗon ko hunde ko misal meɗen jillidir gamol e fatunde kono enen e jillidira gamol e fatunde ko waɗite mamira yagal ɗum wona ko selli ko hunde harmude honno waɗi ben aden ma yumma makko ko yumma makko ben aden ko ben makko hiɗen jogi ɗon ellaji ɗiɗi yo yimɓe ɓe wattanyila ɗo moƴƴi ella arano ko campirgol tanirawo muɗum jombere ko hunde harmude ha hersinide kadi ñiddude kanude ha feƴƴiti yoni neɗɗo ɓiɗɗo makko debbo ma ɓiɗɗo makko gorko jibinane jiwo kanko gorko o inna mi heɓi ɓeygu ɗum ɗon wattake fijirtake wowlatake fiw no wayi wasi tawi ɓeygu makko jibinanimo ɓiɗɗo debbo o inna o heɓi ɓeygu no fota ter nden andi ɗum no goɗɗo wolta ɗum ka a heɓantake ɓiɗɗo debbo inna a heɓi ɓeygu ko wana noon si a heɓanama tanirawo hara ko tanirawo direct ɓiɗɗo ma no ɓiɗɗo ma debbo harmiri e ma noon ko noon tanirawo ma debbo harmiri e ma nden andi kadi siko sonnaɓe ɓen si tawi ko ɓiɗɗo gorko jibina patijo o innayi min heɓi moodi min heɓi awa hande o ɓeyna moodi maɓɓe on heɓi ko raɗo on ɗo ko yaltina on ɗum ɗon kadi fijirtake ɓay o wi'ata ɓiɗɗo makko gorko on ko moodi makko ko wana noon kadi ɓiɗɗo makko on ko konti ɓiɗɗo makko ɗum ɗo fijirtake few hiɗen wadde noon kono koko harmi wonɗen e wadde ɗongo ɗimmum ɗon koko ɓe landi ɗo ko si tawi ben ma maayi no wayi wasi ko ben ma maayi ɓayi si ko ben on tigi maayi on tigi wiyata joni awa be men heɓa ɗo nagge ma sina ɗum fure on yaltata be men waɗa ɗum ɗo kella ama fija ɗum ɗo wattake ɗum ɗo no lundi l'islamu on few
ra'san ala agibin fu gila ka fuɗɗi haka haddi. Si tawi soro'ade maayi ma pati makko maayi ko hani ko yurminde wasi ko ben makko maayi masi ko yumma makko maayi. Ɗum ɗon hara on sama kala on ɗon ɗin campi ɗon ko campi wondude e bakkatu ko campi ko hersiniɗi ko campi ɗi l'islamu jaɓa ɗum ɗon few fijirtake few laslan aslan julɗo wu julɗo so o maayi goɗɗo hana weltade julɗo hana weltade ɗum hana wadde ɗum sama kala waɗa ɗum fijindaru waɗa ɗum awamu ɗum ɗon ko hunde harmude aray labani kamɓe monsieur Dieng Bobo Mamadou Ba wondude e jentiɓe radio rural Tilmele on fewndo saydo fof onon kadi hiɗon wawi hewtude ka 611 35 23 35 si wona ɗum ka 663 48 78 24. Assalamu aleykum. Wa aleykum salam. Ko jam tun ko non homɓe yo noddude men gilandema hon to Modi Mamadou Billo gilandema ɓeygol ko tolimo. Eyo no newi nam nam docteur kamɓe Modi Mamadou Billo ɓeygol landal maɓɓe ngal wosi woni goɗɗo jibinanama bobo ɓe ewi maɗum ɓe sownike inde nden hakkunde ɗon noon e feññingol inde nden woni ko jikku on maɗum ko fondo on sansi ɓe faala yaade nokkugo e innitira goɗɗo go e mana haray ɗum ɗon ko on ɗon dina kam wi mi mana joni ko sownagol inde bobo ha gayna yi'oya noon wonde haray no faala chansugol nam no sella taban ka dagagol no dagi si bobo jibinama jonnugol mo inde ɗon e balɗe jeɗɗiɗe nelaɗo men sallllahu alih wa sallama ɓawo Abu Talha addi bobo mum on yo nelaɗo toɓɓumo Abdoullahi nelaɗo toɓɓimo ha gayni o maaki oɗo ko Abdoullahi wiyete Abdoullahi ibn Abi Talha wano fayɓe nayo nelaɗo jonniɓe inde ado balɗe jeɗɗiɗen ɓawo jibinanama geɗal makko wiyeteɗo Ibrahima on o juuli subaka o inni o jemma ɗo mi jibinanama bobo gorko mi innitirimo ben an Ibrahima o wi o jemma feƴƴuɗo ɗo mi jibinanama bobo gorko mi innitirimo Ibrahima joni noon ɗum ɗo ko dagagol no dagi kono ko préférence on ko ɓuri moƴƴude ko accugol ha ñande jeɗɗi on o innamo sabu hadis manda sallallahu alaihi wasallam maki yu'aqqu anhu yawma sabihi hadis Samura ibn Jundub yu'aqqu anhu yawma sabihi wa yusamma o fembe ñande jeɗɗi on o hirsane dammol kol o jonne inde nde joni noon si tawi nene e baba ɓe suɓike inde ɓe wi'i o ɓiɗɗo ɗo ko kaari innete ko wiyete sowdagol inde yimɓe ɓen no sikka ko ya arka noppi bobon inna awa ko Muhammadu wiyeteɗa ma ko Khadija wiyeteɗa ma ko Zainabu wiyeteɗa wona ɗum woni ko fanda ko kamɓe wonɓe kande suudu ɓen ɓe fottana ɓe nayi e wi'en o bob men ɗo Khadija nani innitiren mo nene Khadija ma innitiren mo esraɓe men kaarijo ma o ko Muhammadu wiyete ma ko Ali ma ko Umar hakkunde maɓɓe ton wona bobon kanko namtaɗo na kanko sowndete joni noon so ɓe waɗi ɗum feeñanoyiɓe noon joni awa ko ɓuri moƴƴude no gasa ko ɓe innitir kaarijo ɓe heɓi pression ji goo ma ɓe heɓi choix goɗɗo goo sanjugol inna on ɗon si tawi ko inde moƴƴere kadi hara ella ala no wawi ittugol ndeɗa inde watta inde wonde goo aray ɗon kadi gelike si tawi noon ko wano bobo on penu on bobo on ha to ma o heɓi inde o meɗen tanƴini hiɗen yarude no haniri noon ka radio rural Tilmele hoore weliya 89.3 ka 611 35 23 35 maɗum 663 48 78 24 lande Diaba kar waleykum salam alhamdulillah nala to ko jam tun kono homɓe nodde men to monsieur Alpha Mar Sogoreya
Amadou Thierno Teliko miside ceewe ko tolimo hewtiɓe. Nam. No juula ɓaawo, no juulira ɓaawo, no sila sella o juula kanko tum ɓaawo, walla ko yo pooɗu goɗɗo ɓe juulide. O feƴƴa saffa ɗiɗi ma gooto o yaabinde imamu. Awa ne wanike on jentite ka radio ɗon docteur en no jaabade o nan. Docteur Mamadou Ribari haray ɓe ɗo kamɓe modi Amadou Thierno ɓe Teliko miside ceewe haray ɓe landike landal wondema taw sisi o tigi e ɓaali mo daroda ɓaawo no sella feƴƴa hewta binde imamu woni ko kasengo ñaamo manano ɓe juulida ɗo. Jazakallahu khair wa jazakallahu khairan. Aray no waɗede kono mi yi'ali sunna sunna haanira non mana haray no wa'i wasi tawi ɓe woni almamiɓe ɗiɗo. Si on tigi ari o tawi saffuji ɗi fof heewi ala hay nokku ka o ɓiso fopp no heewi tew ko ɓuri sellude kon ko wonde ko yon tigi daro kanko tum feere o juula ko haɗa kon ko ta on tigi artawa saffuwol no woodi yolnde no woodi saffuwol ngol heewali no woodi o ara kanko tum o daro feere o juula laɗo maki la salata liman salla halfa saffi munfaridan julde alana juuluɗo kañum tum feere no dari ka saffuwol feere kanko tum. Hadis abi bakrata oɗo aboubacra o arno o tawi nelaɗo sallah sallam o habbiri har o hewtali saffuwol ngol nelaɗo maaki ɓawi o salmini o maaki zadaka allahu hirsan wala ta'ud yo Allah ɓeydu yiɗingol mak nde julde kono to fillor ɗum ɗo juulugol darnde tawa ka saffuwol antum feere sinata ka saffuwol ɓayi place no woodi kono ɗo tawan wano maliki an koɓe hiɓe inni ko yontigi pooɗu goɗɗo o adda o darnida e makko fi wota o yanu e o hadis ɗa kan laaɗo maki wota e julde alana wonande juulɗo kañum tum feere ka saffuwol kono ɗum ɗon wona ko suɓa wona ko haani honɗum waɗi so a pooɗi goɗɗo a ittimo ka saffuwol yeeso artimo ka saffuwol ɓaawo a ɗuytanimo baraji ɗi ɓay kono saffuwol ngol woniri yeeso wo ko noon baraji ɗin ɓeydori kadi no wawi hara a waɗiɗo yolnde lano maki mo taƴi saffuwol Allah taƴa mo tokki saffuwol Allah tokka mo idan harayna ko yo kanko tum yo juuɗo feere amma argol daro becce almami waɗuɓe ɗum wonɓe wadde ɗum ɓen no gasa ko ɓe dallinori koko nelaɗo sallllahu alih w sallam ko o nawni nawnare mbaru o wi yo aboubacry julnu yimɓe ɓen nene men Aisha no anda nene men Aisha ɗaɓɓi ganto inni aboubacry o himo hoyi ɓernde ha o wullaya so darki place ma on ɗon o anditi ko ɗon wonaynoɗa o wullay o naninta yimɓe ɓe hito hay fus aɗo maki he ko noon tigi woni wondinoɓe Yusufu ɓen ƴoyre monde ngo kala banteyagal wi yiyete aboubacry yo julnu yimɓe ɓen aboubacry ɓawi julnu yimɓe ɓen nelaɗo noon heɓoyi softede Allah waɗi nawna on surti seeɗa tawi ɓe gaynali juulgol o aroyi ha o tarti saffuji ɗin o aroyi o wonoyi yeeso o baki aboubacry ɗon o tooli aboubacry no becce makko ɗon o ƴettirele on joni kanko woni julnude aboubacry no ñentindemo kono ɓay hito makko ngon towa aboubacry no nantinde yimɓe ɓen no julde aboubacry nden aboubacry no julde ɗon sallah sallam si tawi ko ɗum ɗo ɓe waɗoɓe ɗum ɓen dallinori ɗona dalil fewu o waɗi ɗum ɗo taho ar lonti wonnoɗo almami on karaɓɓiri ɗon yimɓe ɗiɗo wonugol yeeso oya ko almami oya ko ɓawojo saffuji ɗi ano ɓaawo ɗum ɗo sunna mi yi'al ɗum ɗo e sunna wona no haniri fes ko yontigi ɗaɓɓuka wona nokku go harana becce almami ɗen
wabillahi tawfiq. haray ɓe gelike modi Amadou Thierno gilande ma teliko miside cewe haray ko ɗum woni e wonɓe jentade radio rural telmele ɓen ka 89.3 kamɓe docteur Mamadou Wuri Bari jibinande tenkora e nder cioncan on ka meɗen telmele ɗo woni ko wonduɗen e muɗum ka émission question réponse en islam ko émission ɗo woni ko fewtiri kadi telere Madina kan ka radio rural telmele ga woɓɓe go kadi haray hewti. Assalamu alaikum. Eyo ko hombe noddude men honto. Hajja Ummu ka commune urbaine ɗo. Nam. Nam woɗɗoɗo radio on seeɗa Hajja Ummu nani. Nam. Nam. Nam hara ko julde farilla. Nam. Ara on jentoto ka radio ɗon Hajja Ummu nani kamɓe docteur ɓe jabade. Aray Hajja Ummu wonɓe ka commune urbaine ɗo kamɓe kadi landal maɓɓe ngal ko stawsi si o tigi hunjaki cotteji goo no sella kamɓe sonnaɓe ɓen kaɓe fonta ɓe janga si ɓe juulude. On jarama Hajja Ummu haray julde farilla nden yo neɗɗo on to hara himo hunji ko fanɗi o ko fanɗi hara mo hunji Fatiha on mo watti ɗon kadi haysi ko cottewol goto haysi ko qul huwa allahumma inna a'tayna ɓay ko ɗin ɗon ɓura yawede ko ɗin ɗon ɓuri fanɗude. mi yaali wonde yo on tigi fontu o janga. Si tawi haysi ko Fatiha on tun ko non tun o hunji Fatiha on pet jaaki cortewol go sina Fatiha no sella ka o juulira ngol ɗo Fatiha on tun hara julde makko nden no selli kono mi tanginaki julɗo wona tawa hunjaki e julɗo helli faaɗo tawa hunjaki Fatiha sina hara ko natol islam kesum ɗo haray julde farilla nden ko yon tigi hunjo na yon tigi fontu alqur'ana on siko julde nafugol ella ala fontugol alqur'ana on ko ndara o janga ɗum ɗo karama ko ɓurɓe ɗuɗde ɓen no jaɓi ɗum ɗo no dagini ɗum ɗo siko naafe yon tigi fontu alqur'ana on o janga ɓe yusalli bil mushaf o juulira kamil on na ella o fonta ko yiltata ɗerɗi noon ko na ella waɗi piiji boy no newna ka naafe hara siko julde farilla ko ɗi ella idan ko ɗum ɗon woni ko raɓɓiɗi ko woni ko gorko woni ko debbo ka juulugo julde farilla yo yondinor beru ko o hunji kon wiyaka be o juulira juutuɗi yo Fatiha on sellutu beru corte wolo ma aya je beru ko heɓi wo o watta ɗon haysi ko aya ɓurɗo raɓɓudude on muta hammatani haray mo wawi julde ɗo noon hara julde makko nden no selli ko billahi tawfiq. Haray julde makko nden no selli si o jangi Fatiha on o dewti ɗon simore ko ɗum woni makuji kamɓe docteur Mamadou Wuri Bari invité ɓe meɗen ɓen ka émission men question réponse to on alkamsaje ɗen fo si 10h jemma woni ko yetti yakami 11h on fandoto ɗon woɓɓe wiya ɗum 22h 23h ka ɗengal français ka 611 35 23 35 maɗum 663 48 78 24 fifaleteɓe tawdede ma marɓe landal ngal kono honɓe. Waalaikum salam, Monsieur Isma Gulgul Diallo. Naam. 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 Yo docteur ara yon gelike ɓeɗo ko kamɓe Monsieur Isma Gulgul Diallo wonɓe ka commune urbaine ɗo kamɓe kadi landal maɓɓe ngal no fewti fi ka dente ko yoytori e sunnoji ɗin ma wiyen fatunde si woni goɗɗo hewti ɗon ɓe maki wondema a salminali gilandema ka sonnaɓe a hewti ka duyiɓe haray wondema ay ɓaali baraji ko yawɗo hiwragol fatunde heɓi wo ko maku ɗon e ɗum keɗerema ka diina. Nam haray dagaki ka gorko o salmina sonnajo janano e makko o fanda sonnajo janano ko mo o gasata ƴettude denɗam makko ko janano e makko remme makko ko janano e makko yayanden ko janano
ɓeɗo hay ɓeɗo ɓay enen sina sinama debbo janano sikkete joni ko mo a jeyda ko kala sonnajo tawata no sella ka jombamo oɗo ko konti wiyete ko janano e maɗa wona adu maharam makko oɗo dagaki ka salmina oɗo few woni ko fatunde woni ko peera woni ko dennabo woni ko sunu woni ko welo welo si a salminimo hare ɗa jogi bakkatu ɓay Allah subhanahu wa ta'ala ko inni wotta on daaru wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum Allah yeeto ɓe julɓe worɓe yo ɓe hippu gite maɓɓe ɗen wota ɓe ndaaru rewɓe ɓen sinnama wota on tigi ndaaru so memi haray o bonni ka o bonni ko ɓuri ko ko ɗon Allah wi rewɓen kadi wagol liminatu yaghdudna min absarihin wa yahfazna furujahunna wi rewɓen kadi yo ɓe hippu gite maɓɓe ɗen taɓe ndaaru worɓe janamɓe yo ɓe reenu gude maɓɓe ɗe idan dagaki ɗum wannene men Aisha radiyallahu ta'ala anha o maaki ma massat yadu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama yada imra'atin la tahillu lahu jungo nelaɗo ngon memali jungo sonnajo mo daganaki mo jon noon ko nelaɗo woni almami men ko kanko woni ñentinteɗo men on ko kanko mo ñembeten ko kanko eɓɓeten golleji men ɗin e muɗum idan ɗum ɗo dagaki si on tigi yahi o salmini rewɓe janamɓe ma debbo ari salmini worɓe janamɓe fiwigol ko heɓugol baraji juuragol fatunde harayna baraji o heɓi ko bakkati o heɓi ɗum ɗon dagata ko fewi worɓe ɓen ko yo salmin worɓe sonnaɓe ɓen salmina sonnaɓe ɓen ma hara ko wuma haram on tigi mo tawata oɗo dagata ka ƴettamo aduna wano yumma on tigi yaaye on tigi pati nene makko to soko pati ɓiɗɗo makko debbo tandirawo makko debbo pati masiko debbo hara ko koto makko pati wano non ɓe tawata gastaka on tigi ƴetta ɓe few siko ɓe nonti no wawi salminde ɓe sina ɗum hiwragol fatunde ka lasili ko ɗaɓɓa ton ko muññintingol fatiɗo on wola konngudi moƴƴi yaafe yarle haray ko kodduri e Allah si neɗɗo heɓi jarrabuye o heɓi fatunde o muññike haray mo jogii baraji du'a noon fatiɗo on ko ɗum ɗon woni hiwragol fatunde wona salmingol ngol haray ɗum ɗon ko ella hanaɗo accede no waɗe tummudire wona si goɗɗo yahi hajju arti yimɓe ɓe salminaymo fof salminaymo worɓe rewɓe ma sifan ɗum siko welo welo siko sunuji siko wayridiral ɗum noon kon haray dagaki julɗo noon ko yownu jebbiniɗo ko wiɗen ka fuɗɗode wona wi o wo min si Allah subhanahu wa ta'ala ñaawi manelaɗo ñaawi nanono min ɗum ɗo mi gaynata ɗum ɗon metti fi ɓe ko yimɓe mettuɓe fi ɓe kañum ko woni wono harmi ko woni wono harmi ma woni yette soɓɓe mbeynayi tigi tigi on hey min ko jungo gon mi jonni wona ɓerde ande yani salmina debbo janano jogo yeeƴa ha moƴƴi tawi onon on salminayi debbo janano no min ko jungo gon mi jonni mo na ɓerde ande ko e nder ko jannuɗamo jungo gon ɗon kon ko ɗon kadi ɓerde nden hendoto andi ko ɗum oɗo Ahmad Shawqi amiru shuara e fewdo ɗo e o asru ɗo o inni o relation ko warata ko hakkude gorko e debbo ha bone yanoya fuɗɗode mum nden awdi ndi ko ndarindirgon o wi nadratun fabtisamatum fa salamun fa kalamun fa maw'idun fa ligaw o wi ko fuɗɗorto taw relation on ko leppodirgon mo be leppito o ya ha ndarale ono ndarami andi ko gite giɗo ni o wi fabtisamatum e moose ɗen on tigi moosa dara ayi o moosi ko ɗum ɗo nasama kala ni o wi fa salamu e hiwrodiral ngal salam bonjour ça va vous allez bien fa kalamu yewtere no ene konto wonɗa no miɗo ko kolli ɗo mi woniri bon ka honto few saka virasi ɗa sayaɗo tawi meɗen arɗo haray meɗen waɗa ɗon attaye alan sara fo ara meɗen yara ɗon attaye o wi fa maw'idum e waɗa noon rendez-vous faliga on ko haɗon ɗowtuɗen ɓe donc haɗa ɗum ene noon docteur ɓay hewtiɗon ka salmodiri ɗon joni haray ko a hasi ton ma ko ɓuuri e ɗuɗude konno tenede wano si sagata falama ɗo suddiɗo hara ɓe fiançando ɓe waɗa e fiança e maɗum ɓe suɓodira ɗon hara fayda ka yaate wo ɓe yi'idete haray ɗum ɗon kadi dalil muɗum ɗum ɗon no harmi tawa joni fiançagol jiwo ɗum walla wonde o daganike mo jiwo mo on tigi fianci e jiwo goɗɗo goo mo fiançaki no fotete harmugol e makko
ko ɗum waɗi on tigi na yo weddudu e makko wona yo ɓe memodir ɓalli wona yo ɓe yewtu yewtereji lugguɗi wona yo ɓe yaltudu ɓe yaha kamɓe tun dagaki ɗum ɗon fewɗe andi ko ɗum woni addude tanaji molanade Allah molanade landeteɓe no tampi ɗum no hari min e makko men jangiɗi ko men waddi collège jonnon men ɗumanno men yaltidayno men ɗuman kono men yahi ɗon ha faale fooli men ɗumanni men ɗumantinni aray est ce que no sella ka men jombidira koɗen lande no heewi arde donc aray ɗum noon ko watta goydal ngol confiance gol laslita o ɗum ko aada ɓe en kafida diina ko aada porto ko aada heferɗo ko gonga tanagol na ella kono noon fiance gol watta mo fayda ɓeygu tawa yaada e makko restaurant yaada e makko ka caangol fubboyagol yaada e makko ɗa wedduda e makko hiirida e makko haa ɗuma mo ɓe lunno oya ɗuma mo ɗum ɗo enen mawɓe men andano ɗum enen haari ko anduɗen sigo yaƴamude jiwo so hayni kema o dogay ha ngala hela ngala bajja haari ko ɗum anda yimɓe wiya joni no haari ko komoyagal wallahi sindangal komoyagal edi ngal pinal finangal fewdo ɗo on tomati hari fattu ɗuɗa komoyagal andano fattu ko ngal pinal ɗo ko ɗum ɗo addi ɗi tanaji albala uji ɗo torki Allah hawreni sawa allahumma amin. Radio Rural Télimélé 89.3 kamɓe docteur Mamadou Bari jibinande tenkora concan wonduɗen e muɗum fewndo say ɗo ka émission question réponse en islam émission fewtuɗo dina meɗen kan ka dina islam ka 611 35 23 35 si wona ɗum ka 663 48 78 24 sino wodi landal ngal falete ɗon landade kamɓe docteur Mamadou on jarama. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Jam tum woɗɗite radio seeɗa fiya waw famodirde no jeeya sartiji ɗin waɗugol émission ji meɗen ɗi. Nam kono homɓe noddude men honto Mamadou Baylo Ba miside sola ɗum koye nder on to de eyo nam Modi Mamadou Baylo jaɓe woɗɗitoɗo radio on seeɗa nam eyo yo mari landal ɓe jarama nam eyo nam 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 awa meɗen jonti on senɗe nam nam si o ronimo ɓeyna luɓimo nam awa haray ɓe jabaden ɗo nan ɓurte ɓattade radio moɗon on Modi Mamadou Baylo gilande ma miside soya ka radio Revelia 89.3 ɓeɗo kadi ko landi kon ko ka julugol fure salmina tun wiya la ilaha illallah muhammadu rasulullah woɓɓe nayi ɗum ɗon haray na ko dagi e telere ma ka sonnajo woni desama e nokkure ha woni ko modi makko fati o jooɗo ɗon maɗum o heyno ɗon ha timma ko happu on si woni o jombitama ɗon ɓeyna o luɓa haray wacce hakke elen ka dewe ko beru kanelaɗo hattuno ɗon hattete na e ɓeydu hay fus julugol fure julde nden ko fuɗɗoto ko ka habbirgol gasa ka salmingol tabi taali wonde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ma ɗum sahabaɓe makko ma yimɓe moƴƴi ɓe ay imam Malik ɓe ganinɓe ɗo wonde ɓe salminno fure ɓe ni assalamu aleykum ma assalamu aleykum wa rahmatullah ɓe wiɗo la ilaha illallah ko gonga ngol kongol la ilaha illallahu ngol ɗo kongol no moƴƴi ɓuri kala kongol ngol goɗɗo wowdi laaɗo maki khayru ma qultuhu ana wannabiyuna qabli
la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kala kongol wowlangol ka aduna ɗo yaltugol e hunduko kongol ɗo kongol ɓuri moƴƴude. Kono non ngol kongol ne jogi place ɗon na place maggol. Si on tigi salmini assalamu alaikum lanni ma assalamu alaikum wa rahmatullahi ko ɗon hatti. ɓeydogol ɗum ɗon haray tabita accen ɗon ɗum ɗon waɗen beru ko nelaɗo wanno ko wallahi ka dina beru ko nelaɗo wanno ko gayni hay sa ɓeydal ɗon hay fus. Donc haray ko ɗum ɗon woni ko mi andi ko e nder landal ka sonnajo desaɗo. Amma ɓe wiyata kon o luɓi ko bi itibar aglab yani ko andugo joni si tawi sonnajo o jiidike nokkugo tentisi ko ɓiɓɓe worɓe o serti on gorko ɗon gorko o maaya goɗɗo go jomboyimo ko heewi kon si ɓe ɓiɓɓe ɗa ɓe janɗoyi ɓe artiro e nene maɓɓe ko ɗum ɓe inni ɓe wiyata on tigi luɓi mana ɓe fandaki wonde ko debbo luɓaɗo mana ma dewgal ngal moƴƴa ko mana yo andu ɗo ɓay ko nene ɓiɓɓe o ƴetti ɓen ɓiɓɓe wona kanko woni baba maɓɓe ɓe ƴettoyayi nene maɓɓe ɓe natta ka baba maɓɓe no heewi ka waɗi ko ɗum waɗi woɓɓe gogo jaɓata si ɓe inni ene ko seedaɗo himo jiiɗi ɓe inna ɓiɓɓe worɓe a waɗon mi muñike nam ko haray ko berɗum noon ko noon kala sili debbo luɓatake ko dewgal ngal ko dewgal sellungal woni tun haray yon danko moƴƴi de o dankaki moƴƴi no gasa sonnajo on tigi ani sonnajo si o jombama nokkugo o seedama tawi modi makko no wuuri si gorko go ƴettoyimo ko yo wakkilo moƴƴi o waɗanamo ɓuri ko oto waɗanaynomo sina ɗum o yiltitoto ton joni si jaasi tun o yiltoto fayda hay waranɗamo en ko seedede waɗimi gorko ko arano fayda kala ko mayraɗo en maydede fiilan goɗɗum hay si tawi noon o waɗantanamo ko wonɗamo e waɗande ko aray ko ɓerɗum noon kono wona nde makko debbo luɓaɗo ko ɓeygu makko aray no woodi ka felnore tuggo radio Horewelia 89.3 émission question réponse en islam e alkamisaje ɗen fof si 10 jemma yettike en tumbodira ɗo hiɗen wondi e kamɓe docteur Mamadou Wuri Bari haray sino woodi ko landoto ɗon ɓe ka 611 35 23 35 si wona ɗum ka 663 48 78 24 assalamu aleykum eyo ko onon honɓe yo noddude men hon to Ceerno Samba Gela Diallo nam haray ko tolimo nam hewtiɓe nam newanike on kono yawna non en ma kon seeɗa yimɓe ɓen no habbi ka ɓoggol nani yawna non en ma kon seeɗa Ceerno Samba Gela hara yimɓe ɓen no rafa landagol nam ɓeɗo kamɓe Ceerno Samba Gela Diallo jibinande concan haray ɓe wawali tabutude ɓe yittike no newo kaɓe seno ka 611 35 23 35 assalamu aleykum komɓe radio Horewelia 89.3 komɓe ɓe yiltike ko ɗum woni haray neɓata réseau on yettama so kono wakkile tun on hewta ka 611 35 23 35 on jarama alhamdulillah ko onon honɓe Bari Boubacar miside sola ko tolimon e nder seertari oyo nam nam
awa jentite ka radio moɗon on nani docteur en no jabade on docteur ara kamɓe bari Boubacar Miside Sola e nder seetare on wo taw sisi o tigino juulude futuro waɗi fatiya watti gulhu Allah ka aranere darde ɗimmerden kadi no sella ka waɗa fatiya watta gulhu Allah Naam, naam. No dagi on tigi waɗa cortewol gotol darɗen ɗiɗino. Naam. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam o waɗi cortewol goto filliti darɗen ɗiɗino sella. Naam. Ka on tigi senda cortewol ngo siko cortewo juutugol seeɗa o waɗa feccere go ka darde aranere feccere ɗimmerde ka darde ɗimmer. Dagi ɗum Allah subhanahu wa ta'ala ko wi faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Jange ko newani on wo e al-Qur'an. Hara ella la no dagi few woni ko futuro woni ko geeje woni ko subaka woni julde o julde modi Boubacar Miside Sola ara laaɓi 611 35 23 35 663 48 78 24 ko ɗi numéro je ɗo ɗiɗi woni ko noddoton si tawi no woodi ko rafa ɗon landagol kamɓe docteur Mamadou Bari ka émission meɗen question réponse en islam hewto won yalkamisaje ɗen fof guilandema ka 10 jemma yetti aka 11 on fandoto ɗon wiyen ɗum 22h 23h massiji ɗi kanko Mamadou Yaya Diallo Amadou Sara Ba wondude e Kadiatou Bari ka micro ga Bari Mamadou Alpha haray woɓɓe goo no wakkilade fi hewtugol kono haray ko ɗum woni ligne on neɓata réseau on haray woni ko perturbi ko ɗum woni seeɗa kono ɗo e ɗum docteur en haray lande lannata ko yewte ka dina lannata haray telerema kadi e namuji buyno jokkodira e dina kan site woɓɓe goo hewti hatta addon ɓe Mamadou Yaya Diallo ɓe tabitali ka 611 35 23 35 maɗum 663 48 78 radio Rewelia 89.3 émission question des femmes kono woniri docteur en haray telere ma ka sonnaɓe ɓen kadi woɓɓe goo haray e angal ɗoftagol modi boɓe muɗum ɓen haɗe ta yahu yaha maɗum inne ta waɗu waɗa haray ɗum ɗon kadi sari islam on konno wi sonnajo on no waɗɗimo yo ɗofto modi makko sallallahu alaihi wasallam maki daganaki sonnajo gomɗinɗo Allah gomɗinɗo ñaluma sakkitiɗo ka o yaltata ka suudu modi makko hara modi makko ñamna so o yaltile haray malaikaɓe no huɗudemo hatuma o arti no hani sonnajo on ɗofto no hani gorko on kadi jonnita sonnajo on haqqiji makko ɗin wona ñoƴƴirgol tenen sonnaɓen tun mo be maɓɓe no woodi ko hani waɗande oya no woodi ko hani heɓude e juuɗe oya no wiyete huququ zawjiya haqqeji resondirɗe gorko no waɗɗimo yo dépense ɓeygu makko yo ñamminmo yo holtinmo yo ñawdumo yo hoɗinmo yo dankomo huntamo haajuji ɗin yo janginmo diina kan yo hiwmo yo howmo ɗum ko waɗɗi ɗum sonnajon kadi no waɗɗi yo ɗofto modi makko tentini ko yowdiri e balɗe ɗin kon ɗumna si sonnajo on modi makko noddimo e daɗɗudi fi huntugol haaju ɓe huntidirangol haajuji sonnajo on salike gorko on waali no seytini ɓayle seytinay si landike heɓali kan ko ɓuri fanɗude kon kanko wawi wadde ko seytingol malaika ɓen huɗay mo ha weeta hande piiji ɗi no metti fi dewle ɗen ko seeɗaje utti seeɗaje hawrondiri e no Allah e nelaɗo yiɗiri noon e fandare ko fanda kon e dewle taway wuylu weyle on no ɗuuɗi ha ko heewi kon ko immara gorko on no wullito min e ɓe ngam men feppa mo yawimi o teddinalan o ɗoftakilan ma hara ko sonnajo on woni e wullitade modi an dankaki an lan o ala lan e okkorde o ala lan e ɗum ɗo mo akkitirinmi ni tentini worɓe ƴettuɓe sonnaɓe ɗiɗo ma tato ma nayo ko heewi kon ano siko yette soɓɓen haray ɓe jogii batajo e botaɗo fayda ko ka bata ton ko tun yarete ko ton ɗojjirte ko ton kafe yarete ko ton piiji ɗin fof oɗa ɗo tertoda tun fayda kañum hoore muɗum e ɓikkoye muɗum no yango toon tilfo ɗumanno anda noon Allah subhanahu wa ta'ala kanko ko yottotoɗo ko yottanto toñaɗo wonde haysi neɓay kono wal aqibatu littaqwa muññiɗo on ko on ɗon jogii victoire on ko on ɗon jogii polgal ngal ko ɗum wasi ko heewi kon ko ɓiɓɓe bota ɓen ko ɓen gaynoyta haaju ɓiɓɓe bata ɓen fayda ko ni yarata ɓay ko haqqeji fayda ɓe wuuri haray ko yo yimɓe ɓe yo hula Allah ɓe hula haqqeji ɗi
Radio Horewelia yo jama hulu haqqeji ɗin émission question réponse en islam. Radio Horewelia 89.3 on jaram nal. Waleykum salam kono homɓe maître Bella Sare Kali nam ko ɗum min tini ɗo kono ara en wakkilike hawti nam 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 aray lande den no labba ka ma kaɗa nanay wondema si tawi goɗɗo jombama woni o seedama ma ɗum modi makko feƴƴini o jombitoyama nokkugo ɓe ɓiɓɓe aramɓe ɗon falama yo artutu ka ɓe woni ɗon ka babay maɓɓe tawsi ko honno guerdete ɗon hara si jogitiɗon accitali ma ɗum kadi aray ɓe arti ka landal ɗiɗaɓa wondema ɗon kadi garta e maggal joni ha jabo ɗon aranal ngal kamɓe maître Bella Sare Kali. Haray si tawi debbo gorko on accitima o eddinike edda timmi goɗɗo go ƴettitoyimo on ko dewgal sellungal daganta ko ɓiɓɓe ɓen ka ɓe ara ɓe wippita nene maɓɓe ɗon ɓe sortamo e ley koyɗe on ɗon gorko e dewgal on ɗon gorko o accitali ɓe natta nene maɓɓe ka ben maɓɓe si ɓe waɗi ɗum haray ɓe nabi nene maɓɓe yo ben maɓɓe jeenu nene maɓɓe haray ko sina ko harmi haram ɗo haray ko honno ɓe watta ɗo ɓe jeeju gorko on yandi accite biro amen ɓe natta ka ben amen si tawi gorko on o acciti debbo on eddino ha edda on timma si edda on timmi gorko arano on o ƴamita kadi o toro ɓe okka toro waliya ɓen esiraɓe makko ɓe okka seede ɓe waɗe o waɗa teŋe dewgal ngal du'e no gerdano noon law ko ɗum ɗon haray o wontirta ɓeygu makko kono sina ɗum haray ko zinaɓe woni e wadde puisque sonnajo wawata jombede e worɓe ɗiɗo nde wotere haray ko ɓeygu oɗa ko ɓeygu oɗa ɗum ɗon gasata few donc haray si dewle aggodiri haray ko wongal dow ngal woni gongal wongal leygal woni lasliwal ngal haray nanon ɓe watta boy noon no waɗa ɗum kono haray koko harmi miɗo andi woɓɓe goo gorko goo wonnoɗo Angola kono o arno o tawi mawɗo beerawo ƴettuɗo yumma makko on o inni baba en komi faala yo accitu biro an mi natta ɓe ka ben an mi dankoda ɓe ɗon nokku gootu mi darna e on suudu mi fawtanto on dépense e nder duuɓi tati ko fanɗi o darani ɓe 3 chambres et salon mawɗon inni mi wakkilike o darani ɓe 3 chambres et salon on watere Angola no weɗi jonni ɓe ɗon mbuuɗi buy ɓe acciti yummirawo on eddini kanko tigi yahi ƴamoy biro makko e juuɗe e soro makko ɓe humbi dewgal nga waɗi fereji ɗi fof ƴetti yumma makko keddum arti ka ben makko ɗum ɗo ko ƴoyre no dagi kono no wippitoygo ɓe tum minen ɗo min artiray yumma amen ka ben amen beerawo jommuɗo ɓe on accitali o ndara ɗon ha o accita haynade o ɓennita tuta ɗon haray moƴƴali few nam landal makko ɗimmal ngal nde kon ɗum landal ngal ɗimmal ko telere ma si woni o tigi kadi wippitike tun arti fayda ɗo ɓe memi tun cende ɗen ɗiɗi ara non ɗum ko si tawi o yano wawi hettutude ɗimmum ɗum wala mi anti landal ngal o mana joni sonnajo o serta e modi makko o eddino edda timma gorko goo ƴettoyamo on gorko maaya sonnajo on immito tun arta ka oya gorko ɗa hara ɓe humitali dewgal ɓe naɓa ko ɗo jombano law gorko an arano on ni o piita putur tun o ara ɓe ko yette so ɓe fuɗɗo golle ɗe ɗum ɗo haray no harmi ko waɗi ka o accitinomo edda on timmi haysi gorko go ƴettano so falamo hettugol sonnajo on ko be o rewta ka o rewno ɗon law ɗum ko toragol esiraɓe makko ina resinela ɓe inna men resinima seede ɓe waɗe teŋe waɗe dewgal ngal du'e kono yani so wi o artira ɗon tumɓa joni kanko yiɓe andidirno law animo be maɓɓe
no haari oya ɗum gasata haray ko debbo janano ko be dewgal humite hakkude maɓɓe so tawi gasay ko billahi tawfiq. Enen noon docteur en sawno mutade tun haray woɓɓe gono ton hay modi maɓɓe jonniti ɓe tabbitay ka nokku ka ɓe jomba ɗon hay si tawi na e hoore naɓidal maɓɓe modi jombunoɗo ɓe on hara o jonnitiri no hanir ɗon kono ɓe jottoto ɓe wontita ɗum haray sariya ɗum ɗum mana hara sonnajo o tiggama e nokkure o woni ka nokkure ɗon ha kanko e modi makko ɓe feppali modi makko jonnitamo naɓa hay goro ma waɗa ko ana waɗede kon o tigi toppito ɗon wontita ɗon fayin wona kaleji ɓen inna yaltuta wona ɗon ɗum ɗon taban ɗum ɗon no woodi ko ɗum waɗi joni min hari miɗo wakkili yimɓe ɓe encouragé ɓe moƴƴi yo ɓe ƴettu kaydi mariage kono mi hulti joni fayda ƴetto kaydi mariage o yo watta yila yo windu ɗo ɓe windu kaydi mariage wonde biyeji ɗin wona kafaɗe o be e ko muɗum waɗi sonnaɓe joni no joɗi naka men ga telimine ga ko nakiri to awa si ɓe andi gorko e mo jogui biyeji mo jogui moyen ɓe to ha ɓe jombidira ɓe waɗa kaydi mariage o pargaranno o waɗa ɗum happiji e degaji ha ɓe serta o wiya galle ka wonɗon o yaltata ɗon fen ɗoni miɗo andi kaaji wawɗi noon gorko on accitino sonnajo on accitalle tati sonnajo o wi yaltata mukko siɓe makko ɓe ini no himo jiidanimo ɓiɓɓe jogo o yalta o yaha on to ɗum ɗo ko tooñe ko ella ɗum ɗo ko sharia heferɓe sharia porto l'islamu jaɓa ɗum sonnajo on ko jogi haqqe e moodi mum wonugol ka galle moodi muɗum dépense moodi muɗum ko fannin ko o ɓeygu mo daganimo so moodi makko inna e feƴƴi waloɗa o waalo dakmito e makko ko ɗum ɗon ko gaña ko coggu si tawi woni dewgal ngal lanni hakkude maɓɓe sonnajo ko yo fulkanno yimmo yaha ka mawɓe muɗum hayso mo jiiɗi ɗo ɓiɓɓe wulure hayso ko ɓiɓɓe wulure o jiidi ɗon ɗum newnanamo yo wontu ɗon puisque na o ɓeygu hande kadi woni debbo janano e oya gorko on duwaka yiide e makko ko gorko janano yiyata e makko fes hay ko yo yaltu ka galle gorko on few radio hoore weliya 89.3 meɗen tanjini hiɗen yarude e no haniri noon e hiɗen jabade no haniri noon yo Allah tawanen ɗum ka 611 35 23 35 maɗum 663 48 78 24 kamɓe docteur Mamadou Wuri Bari ka radio hoore weliya ga ka émission lande e jaba ka dina islam aray si woɓɓe go kadi wawi hewtude haray ko ɗum woni neɓata mutinen Mamadou Yaya maɗum kanko Sara haray ko ɗum woni ka wakkiliɓe ha hewtuɓe ɓe ɗon ɓe yiltike réseau on no tabbiti haray si iwi ɗon kadi docteur en arta e télére makka keeri haray ko hasi kon ka fulawaji ga no ara pita koye wadda buy wona hara ko ɗum woni babirawo maɗum nene gotoɓe si arano on maɗum woni kotirawo ma miñirawo on feƴƴini haray mo mari paykoye hedditiɗo ɗon on kuto leyɗe ɗen joni hara fayda ko ɗum woni jeɓata paykoye miñirawo muɗum on ma kotirawo mum feƴƴin ɗon haray sariya ɗum ɗon on ka dina islam. Allahu akbar a memi toɓɓere a pucciti ka ɓuuti mais ɓucci yewtere nden nane enen ka meɗen telen ka dondi ella molanaɗo no ton no woodi buy jogiiɓe leyɗe wona kamɓe jeyɗe ma ko ɓe jeyi ton konko seeɗa joni si neɗɗo maayi himo acci ɓiɓɓe worɓe haysi ko ɓiɗɗo gorko gooto himo mari nene gooto baba gootoɓe woni ko miññiraɓe woni ko kotiraɓe ɓen ɗon ɓe mara geɓal e jawdi makko ndin few woni ko pitaji ɗin woni ko cuntuji ɗin woni ko leɗɗe ɗen woni ko cuuɗi ɗin woni ko nayi ɗin woni ko kaalisi espèce wali kamɓe ɓe haloray fof joni noon ko heewi ko ɗum no ko haloten tenisi ko payi ko to soko yo acci e no keli buyɗo ɗum menen ɗo ka amen to haray woɓɓe no waali e leyɗe e nene gotoɓe muɗum taw ɓe nene gotoɓe mum ma baba gotoɓe mum no mari ɓiɓɓe worɓe kono ɓay ko kanko Allah acci ɗon himo hulɓini himo hilɓa himo harɓa himo jogi sabuji goto susata o moɓa fop o jogo wona ko ɗum ɗon kumfe makko kanko e
e ɓiɓɓe makko ɓen ɓiɓɓe nena goto makko ɓe ma baba goto makko ɓe ɓen no fof o wikkoɓe raɗoɓe o hulɓina ɗo jetta leyɗe ɗen fo ɗum ɗo ko tooñe nelaɗo no maaki mo jatti leydi beru cuɓal pet hara ko cuɓal yonaali 1 métre de Allah taƴoyay leyɗele jeɗɗi o falaka dande makko o rondamo ɗum wona koɗol ɓe gandi noon haysi tawi ko 50 hun sima goɗɗo ronda ɗo ɓe inna yo rondo ko lewru o rowtiratako haray ko dongal ɓe gandi haray ɓay siko adnaga kan o maayay kono ɓay lahara maayigol ala konti ko letto ha o letto ɗum fijirtake haray yimɓe menen wuuri ko menen ko halal amen men wuuri ko lakkere amen men wuuri Allah taw hara ka wonda e gollude ɗon hara ko an jeyi ɗon sina ɗum haray na lakkere na ko dagi wuuruɗa a wuuri lakkere ma kono ko harmi wuuruɗa e muɗum ɗum ɗon hana rentede moƴƴi ko ɗum ka fulawa si Allah dandi goɗɗo piiji tati hara himo e jang kono kara hango daɗirta ɗi yawtugol keerol mo daɗi ɗum haray tawi ko leydi ka o yangoto ɗum ko Allah no andi ko halal makko no laaɓanimo pos haray o heɓi cilal moɗanagal ɗiɗi on to daabeji faggiɗo daabeji hara daabeji makko ɗi ñamali toreji yimɓe ɓen ɗo kadi haray himmo e jam tati on ɗi shirkuji wonaɗe e waɗede woɗaji ɗi woɗaji fof maji ko ɗi shirku o shirkali fiika ngesa wona fiika na'i wona ka ɓiɓɓe makko wona fi heɓugol wona fi daɗugol ɗo haray himo e jam naya ɓum ɗum ko gañanendiji ɗin o ko baba goto an o ɓuraylan o ɓiɓɓe baba goto an o ɓurilan ko bemi mi do aka accirde ɗum ni bemi immo o yaha o winda ma o windane ma o fiɓa ma o fiɓane ma o ira ma o irane fiyo ɓeeɗa yo lorro ɗiɗo mo daɗiɗi ka fulawa kara himo e jang kono no fanɗi daɗoɓe ɗi ko waɗi majjegol ka diina e gañanendi e faaɗugol ɓernde no ɗum ka fulawaji men ga no sanci darni torki Allah yo Allah dandu en ɗum ɗo Allahumma amina si tawi woɓɓe wawi hewtude réseau on noon haray yettama so ka kikide ɗo eno wowiri noon kono ɓay haray ko ɗon woni ko ardata woɓɓe go wakkatike ko nam eyo nam 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 simo mari bakkatu ne ñawlunoɗo on ñawlinoɗon sino mari bakkatu nam haray on gelike docteur en landal kamɓe monsieur Dieu Bobo fami landal ngal landi joni si goɗɗo ñawlike goɗɗo waɗi ɓowran yorran tumunne oya tawi no taƴini si hettiri ɗum ɗo wo ko si tawi yehi ka laamu o yaha ka police ma ka gendarmerie o wullito e makko ton ɓe ñawdoya yarli haray imma kanko wullitoyi ɗon naɓi oya ka sharia himo jogi bakkatu yarli haray o ñawlinoɗo waɗi ɓowra yorran himo jogi bakkatu naam ñamande kalislam ñamande no moƴƴi ñawlugol no moƴƴi nelaɗo maki sa ñawli goɗɗo hunde laabi tati no wayi wasi a okkuma hunde ani joni a ñawli goɗɗo 1 million o yoɓitima ɗi a ñawlitoyimo kadi 1 million o yoɓitima ɗi a ñawlitima 1 million o yoɓitima ɗi no wayi wasi a ƴetti 1 million a waɗi sadaka no rerɗina moƴƴi kono si tawi on tigi ñawlori sabu o mara on waɗi délai on hewtitayi o mara few wona ɓowran yororan ko yimɓe ɓen andira kon Allah wi faman kana zu usratin fa nadiratun ila maysara tawi on tigi mara o ya muññanomo kono si on tigi no mari no waɗɗimo yo yoɓu laɗo maki
layyul ghaniyi zulmun yuhillu irdahu wa uqubatahu. Nokku go wi matlul ghaniyi zulmun yuhillu irdahu wa uqubatahu. Ɓowran yororan marɗo ko yoɓitira nyamande o waɗa ɓowran yororan o saloɗo nalmaki ɗum ko toñe no dagina wirtugol mo no dagina lettugol mo. Idan so o naɓama ka sharia on kala ko fawimo ko yo yoɓu. Kala kadi ko sharia o ko oya waɗi fere dépense fi ɗum ɗon ko kanko nyawlinoɗo on ko kanko yoɓata. Ani so tawi joni o heɓai ko heewi kon so yewtoyama ka sharia ton ɓe ittinay nyawlunoɗo ɓe ittinay nyawliɗo on. Ɗum ɗon fof ko haray norma ko e hoore nyawlinoɗo on ko kanko rewtinte e muɗum ɓay ko kanko defi ɓe ɗum ɗon fof so yoɓu no fewndo ko hani yoɓugol ɗon haray ɗum wattano. Kadi o ɓowran yororan tana goono nder ton harana ɗum ɗon on ɗum woni on tana ko uddugol dambuɗe moƴƴere. Si mi nyawlike ma ɗo joni mi yoɓali mi waɗi ɓowran yororan oɗa nyawlike ma yoɓali waɗi ɓowran yororan si goɗɗo go aro henne fewndaki hayso no fewndi. Andi joni uddi dambuɗe moƴƴere joni ko ɗon ɗo julaɓe busɗo ɓe jaɓata nyawlude fi on ɗum kala nyawluɗo inni inchallah wena ɗiɗo kadi hettatako bana joni ko nakiri sa nyawlike tawi inchallah de nan men e addeɗo ta ustad addeɗo ɗum aray ko ɗum woni uddugol dambuɗe moƴƴere. Kala yimɓe woɓɓe go tawa ɓe yoɓayno kamɓe si ɓe nyawlike kono ɓe aroya ɓe tawa ɓe inni ka bonɗo rewi wo si moƴƴo yiwtiri ɓawo ɗon o heɓatane wende. Wabillahi tawfiq. Menen on docteur en haray landal go kadi no wara ɗon souvent goɗɗo daña ɗo geɗal jomum wona ɗo ha o ɗaɓɓa jawdi haranaka o ndi laaɓiri ɗon maka laaɓi ɗon o ɗaɓɓi jawdi makko ndi wona ɗon ha o feƴƴin haray no sellaka mawɓe makko ɓe ronamo ndi jawdi ɗon. Jawdi ni si tawi no anda kandi fuɗɗi ha kandi haaɗi ko harmi haram innen ko beere o yeeyi ma ko dorogo ma ko wujja ma ko détourna jawle yimɓe laaɓude pos ɗum ɗo dagay karone min alharamul mahdu la yustafadu min ko harmi tawa no laaɓi poy fop ko harmu ɗum ka fuɗɗi ha ka alifu on ha e ya on fof ko harmi ɗum ɗon nayirone. Si tawi noon o faggol eni noone wana joni ko riba gollitir riba ma ko harmino toon seeɗa kono ko ɓuri ɗuude kon koko dagi fof kono jillodiri wawata ko andade haray kamɓe ronoɓe yoɓe ittu ɗon parti e jawdi ni ɓe waɗa sadaka ɓe anni o ɗum ɗo koko harmi kon ɓe looti ko lutti kon ɓe rona haray kono. Radio Horeweliya 89.3 woɓɓe go kadi haray wawi hewtude neɓata sayo nangay kono Edisa jeddiɗo on jarama. Wa alaikum salam wa rahmatullahi kono homɓe ko jam tu modi Abdourahimi bari netere jinjima e nder Bourwa kam ko jam tu monsieur Abdourahimi. Naam. None wani o. Naam. 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 Haray alaje docteur on gelike kamɓe monsieur Abdourahimi bari netere ɗum ko jinjima jeeya ɗum e nder Bourwa haray aranum ɗum ka yontungal si goɗɗo feƴƴini sonnaɓe ɓe moɓodira ɓe waɗa nuru kaɓe feƴƴini ɗon hiɓe unude cobbal ɓe waɗora ɗon nuru haray ko on ɗum islam o wi fimu ɗum ɗo fof l'islam anda fimu ɗo ko aadaji ɗi tawata ɗi humodira e l'islamu yamira ɗum ɗo few fatiɗo ko yo du'ane ngol nurugol ɗum ala dalil hay nokku e yiyata so jangi fi moƴƴuɓe attinoɓe nelaɓe sahabaɓe e tabi'ina e wonde sonnaɓe no nurayno moɓodirano nura woni ko fatunde
woni ko yaado hajjo arti woni ko goddum woni ko ala ton dum do ala ton fi ala kan islam dum do wona ko dagi wadugo fi haray kambe monsieur Abdourahimi Netere be wawi humpitade don haray wobbe go kadi hewti en wawa tolnude auditeur de goto bay ko do woni sayon no mutade ton ka 611 35 23 35 si wona dum ka 663 40 78 24 non jarama kono hombe Ceerno Samba Gelan Cencan woni ko yiltiti nam eyo nam eta nam aray be nam ala jihara landal kambe fami kedo modi Ceerno Samba Gela Diallo aranon dum yabugol madun si wa'ama ka dabbunde wada ba e jeenay itta sappo benden farilla e yabugol fu e tiro ya paniwal haray ko hondunge mum buri moƴƴude e si tawi kadi feccugol on farilla don e telere ma ka bangeji si hebike be jonna feccere be maroya feccere si sattoyi be senda kadi ko yaɓugol ha gayna wesa eta ɗon sigo paniwal eta paniwal jeenayi fi muɗum eta paniwal sappa ɓangal waɗa ɗum ɗo farilla on mana zakka on ko ɗum ɗo ɓuri moƴƴude ɓay ɗum ɗo ko just ɗum ɗo no timmi amma bayɗen ko hottagol enen ko ɗum mandi ɗen bayɗen kono no anda bayɗen ɗe fotata ɗe fotta janɗude ɗe fotata rimugol bayɗi sa addiɗe a yaaɓi a wesi a waɗi maaro kon a tawayi no ɓurdi yette so ɓen noon ko heewi ko jeenayi jeɗen haray ko molanaɗe Allah sappa ɓum ko tunni ko sanfahu ani ko ɗaynugol hoore muɗum ɗum ɗon haray no fota e changer ɗon systéme o changer fes tuma on tigi o soñi fo soñi o gayni o yaaɓi o wesi hara ko maaro kon ƴeta ko ɗum ɗon haray ko juste on tigi ɗum anni ɗon noon haray wano wa'oɓe ɓen itta hirande nden ɓen hirande ɗon hirande ko tawi ko ɓeru hirande seeɗa konti ɗumen e konti okkitirta ɗum ɗon emo muñana si tawi noon ɗuuɗi ɗum hara yo hottoyo o ittoya ɗon o inna ha ko ñaami kon ko ɗuuɗi o hewtal ɗum ɗo kono on tigi no okka seeɗa kon tigi ñamata seeɗa ko watta sadaka seeɗa ko ɗon nelaɗo sallah sallam ɓawi o immini e yahoɓe ƴantoya zakkaji ɗin ka tamaroje o wi no yoɓe calcul kono yoɓe accan oya toon seeɗa yoɓe ittanmo toon seeɗa ɗum ɗon hara ɓe kontali fi ko bonata kon ko colli ñamata ma ko futtirtani ma ko wettanno ko wettanno amma yoɓe ittu seeɗa ɗum ɗon ɓe jonna miskime ko lutti kon ɓe mara ha si ɓen sattirama ɓe senditana ɓe joni mi famali ɗo sat ko kamɓe ittu ɓen tigi si ɓe sattirama ɓe senditoya maɓɓe on no waytata wano noon landal maɓɓe ngal ɓaya ɓe ko on tigi na yo ñamutu zakka makko o tigi so waɗi ɗum hara o ñamti zakka makko si tawi ko ɓe maru ha ɓe gayna si tawi masalan ɓe heɓoyi hoɓɓe miskimɓe torotoɓe ɓe itta ɗon ɓe jonna ɗum hara e ella ala kono so tawi ko kamɓe tigi senditoyta ɗum ɗon kadi ɓe ñama ɗum ɗon haray ɓe ñamiti zakkaji maɓɓe ɗum haray dagaki kala sigi zakka nayo mare zakka nayo mare fes ka on tigi itti ɗon ko yo jonnu ko ɗum wiyete ibra'u dhimma fi ɓortugol ɓoggol ngol e dande mum ɓay zakkaji ɗin fanninɗi hewtali e jungo miskino jonneteɗo on haray ko e garanti on tigi woni haray ɓoggol ngol ɓortaki on tigi donc haray ɗum ɗon nanon on tigi warrata few ko yon tigi jonnutu o ɗumanno ɓay si perdi ɗon si ɗumannike
kala ko waɗi zakkaji ɗin ɗon ɗo eɗi hewtoyde jungo miskino on haray ko jon o ittude zakka on perdi haray ko yo yoɓutu. Radio Horewelia 89.3 émission question-réponse en islam kambite memben kambe docteur Mamadou Wuri Bari haray ko ɗum woni docteur en woni hewti ka waynodite ka radio Horewelia ga fewndo ka waynoditen ɗo haray ko hon ɗum wodi ko rafa ɗon makangol jama wonɓe jentitade radio rural tilmile fewndo sa'i ɗo ko tawata wodali ko ɓe landi e muɗum. Haray ko taw arabu wita ko awdo tan ila bade in yiltitagol ka fuɗɗora ɗo haray mi weltanike onon journaliste ɓe wonɓe ɗo ɓen e technicien ɓe ɓen e kala wonɓe tambitade radio on ɗo e wonɓe wolde ga fi dina ɓen fuu haray mi weltanike kadi wonɓe heɗade ɓen mi weltanike nodduɓe ɓen Allah waɗi ɓe hendi ɓe nodduɓe ronki hendade ɓen fuu kala wonɓe heɗade radio rural on ɗo ɓen e o émission ɗo haray ɓe jarna heɓe weltana haray ko honɗum woni komi hollata jama on ɗo ko yoɓe wakkilo ɓe hittina fika dina yo yimɓe ɓe wakkilo janga dina kan jangugo dina kan no manki moƴƴino mawɓe men ɓawɗo haɗi ɓe jogui duɗe sa yahi e miside ko andita a hewti e hoɗo ngon ko solonu ko yimɓe ɓe jangata ko si tawi ko kikiɗe e ɗum ɗon ɗen ɗon duɗe fayda joni ɗe ɗani nokke joni duɗe moderne addare ɗen fewdo ɗo ka alqur'ana hunje ɗum kadi no woodi kono naɓen fayɓe men ɓen ton wakkilo ɗen ɓe jangen dina men kam mo jangali dina o wawata gollude dina kan no haniri ɗum waɗen ɗum e programme ji men ɗin yiɗidiren yurmodiren etoɗen kameɗen no jalbira kameɗen no ɓuttira wonen nena goto baba goto hara en añidiranali e waɗen jogo solidarité hakkude meɗen haray ko ɗum ɗo woni ko nafata en si tawi yimɓe Allah waddiɓe e nokkure wotere e zamanu goto ɓe woni yurmodirɓe e jogodirɓe wallidiroɓe tambodiroɓe Allah moƴƴina e alhaali maɓɓe o haysinaɓe julɓe so ɓe waɗi kadi korungan ɓe ɗum an ɓeɗo kadi ɓe wonay letteteɓe ɓe wonay hutorteɓe ha ñande haysay ko ɓe julɓe haray ko ɗum ɗon komi falano hewtinde musidɓe julɓe hoore weltanagolɓe e weltanon onon kadi yo Allah hawri en sawaba yo Allah moƴƴingal haaliji men yo Allah juutin balɗe men e hoore dina jaɓaka warsika en battane moƴƴo yo Allah ɓuttinan en leydi men ndin yo Allah okkor en ɓantal e yaajede e newende e ɓuttu e teddungal yo fewnan en zurriyaji men ɗin o yamen ardiɓe ɓen o reena en o renana en jawle meɗen e ɓeygure men nde fof waɗa en malaɓe natoɓe aljanna wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi amin. musidɓe ko radio mo radio rural tilmile wonno ko wonduden e muɗum fewndo sa'i ɗo ka émission question réponse en islam haray sa yon woni ko nangi en invité ɓe meɗen ɓen ɓe wondunoɗen ɗo ɓen ko kamɓe docteur Mamadou Wuri Bari jibinande tenkora e nder o sous préfecture Thiontian haray min weltani ko min jarni o makuji ɗi min tanjini ɗi hewti e noppi maladi yo Allah newnan en wonugol nani jaabi hutori ɓay makuji ɗin haray ko kendeji en weltoriɗi mouradu dole tambiti ken ka masinji Mamadou Yaya Diallo Amadou Saraba e Kadiatou Bari ka micro ga Mamadou Alpha Bari wondude e kanko Bente Silla me weltani ko men jarni on haray o émission ɗo ko hewto won e alkamisaje ɗen fo gilandema ka 10h diamant yotti e wontida e makko ha ka 11h on fandoto ɗon haray ko ɗum woni sa yon nangi en hiɗen weltani talibaɓe ɓen fo kaɓe wontiri woyɓe jentitade ka commune ɓen ɗo e ka seedi e onon wonɓe men e jentitade ɓen haray men weltani ko men jarni on ka radio Rewelia wassalam.